Pozdrav ljudi. Danas smo u Novom Sadu gdje ćemo ispitati koliko su ljudi pošteni, tako što ćemo ići iza njih, podmetnuti pare i vidjeti kako će oni reagovati, da li će reći da li su njihove ili nisu. Tako da, to je to. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte, šerujte i subscribe-ite naš kanal. Sve to. Ćao se. Ćao. Evo ti. To je moje. Opa, pazi. To tebi ispaje pare. Kome su ispaje? Tebi ispaje pa? I speak Serbian. You dropped the money? Huh? I don't think it's I just found it here. I mean, if it's not yours, I'm gonna take it, yeah? Thank you. Yeah, thank you. Oh, pazi, ej, ispaje ti pare, ja. Sve tebi ispaje pare. Nisi tebi ispaje. Izvini, jesi ti ispali pare možda na podu? Ne. Nisu tvoje? Izvini, jesi ti ispali pare možda na podu? Ne. Nisu tvoje? Tvoje nisu? Našao sam na podu, vidim kao da nisu tvoje. Hvala. Hvala. Izvinite. Izvinite. Jesu mi ispale pare možda sad? Ili mi se učinilo? Vaše? Na podu s našom, nisu? Nisu. Hvala. Izvini. Jesi ti ispale pare možda na podu? Tvoje? Nisu tvoje? Pošto sam vidio na podu sad pa se podigao i kod nisu možda tvoje pare. Nisu? Znači, hvala. Opa, pazi, to tebi ispale pare? Da. Da, samo da. S tebi ispale? Jeste. Stvarno? Da. Ja. Sigurno? Da. Imao sam 1000 dinara. Stvarno? Ja sad sam našao ovdje, mislim, ako nije tvoje, ja ću uzeti. Nije imao. Nije tvoje? Nije. Sigurno? Da. Ništa onda, dobro. Onda je moje.